Minisitiri w'ubuzima wa Congo yatangaje icyorezo cy'indwara y'iseru mu gihugu kigihanganye n'icyorezo cya Ebola kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Urukiko rukuru rwa Botswana ku cyemezo cyari giteye igishyika kimaze igihe gitegerejwe rwanzuye rukura ubutinganyi mu mategeko mpanabyaha rubushyira mu mategeko mbonezamubano. Ubutinganyi bwagizwe icyaha mu mwaka w'1965. Minisitiri w'ubuzima wa Sudani i Khartoum yasurishije abanyamakuru ibitaro byo mu murwa mukuru avuga ko serivisi z'ubuvuzi zagizweho ingaruka na bariyeri zashyizwe ku mihanda n'abigaragambya bigomeka ku butegetsi. Perezida Ibrahim Boubacar Keita wa Mali arasaba kureka kwihimura ku bitero byo kuwa mbere byabayemo ubwicanyi mu mudugudu uri mu gihugu rwagati aho abantu babarirwa muri 95 bahasize ubuzima. Naho muri Sudani y'Epfo abataye ibyabo maze imyaka 5 ba mu nkambi ya ONU batangiye gusubira iwabo kongera kwiyubaka mu gihe amahoro asa n'ayagarutse mu bice bimwe by'igihugu.